Uzet ćemo u obzir samo 3 naročita proročanstva proroka Isaije i Jeremije u pogledu Vavilona. Vavilon će večno biti uništen. Prema Jeremiji, Vavilon neće samo postati gomila ruševina, on će ostati opustošen zauvek. Ovo je veoma jasno uzimajući u obzir običaj da se na ruševinama starog grada zidao novi. Zapravo, Vavilon je bio obnovljen pod Senahirivom odmah nakon uništenja 689. godine pre Hrista, međutim nije potrajao. Drugi veliki gradovi istoka, od kojih su neki stari kao Vavilon, pa čak i stariji, i dalje su opstali. Uzmite na primjer Damask, Jerusalim, Antiohija, Aleksandrija, Vizantion. Neki su i više puta razrušeni, ali su ponovo sazidani. Zašto se to nije dogodilo sa Vavilonom? Arheolog Siegfried Horn koristi izraz večno opustošenje. Drugi autor, Rowell, opisuje današnju oblast na kojoj se nekada nalazio Vavilon kao divlju, napuštenu, sprženu, potpuno neplodnu i nenaseljenu pustinju. Ne zaboravite da ovaj grad nije bio izgrađen u pustinji, već na jednom od najplodnijih tla na zemlji, u srcu čuvenog plodnog polumeseca na obali reke Eufrat. Zapravo, kao da se pustošenje Vavilona nastavlja i danas. Naime, vojne snage Sjedinjenih Američkih Država okupirale su ovu oblast u toku rata u Iraku. Delovi tog područja su bili izrovani buldožerima da se naprave heliodrom i parking za teška vojna vozila. Dr. John Curtis izveštava da je između ostalog čuvena kapija boginje Ištar ozbiljno oštećena i da su američka vojna vozila uništila 2600 godina staru opekama popločanu ulicu. Iako se zapovednik američke vojske izvinio zbog nanete štete na ovom veoma važnom arheološkom lokalitetu, stoji činjenica da se u 21. veku nastavlja uništenje Vavilona. Drugi vid uništenja Vavilona koji pominje Jeremija je isto tako vredan pažnje. Jeremija pominje njegove legendarne zidove. Pročitajmo jedan tekst iz knjige proroka Jeremije, 51. poglavlja, 58. Ovako veli Gospod nad vojskama: široki zidovi vavilonski sasvim će se raskopati i visoka vrata njegova ognjem će se spaliti, te su ljudi uzalud radili i narodi se trudili za oganj. Zidovi Vavilona bili su jedan od najizrazitijih oblika grada. Grčki pisac Herodot, koji je i sam posjetio Mesopotamiju, sa oduševljenjem je tvrdio da su zidovi Vavilona široki 25 metara, a preko 100 metara visoki. Iskopavanja u Vavilonu revidirala su te dimenzije, iako je rezultat i dalje ostao impresivan. Dvostruki zid opasivao je stari unutrašnji grad, čiji je unutrašnji zid bio debeo najmanje 3 metra, a spoljnji 7 metara. Oba spoljnja dvostruka zida bila su približno širine 8 metara. Bilo je to dovoljno da su se na njima mogla uporedo kretati 3 borna kola i da ostane još slobodnog prostora između njih. Ne zaboravite da veliki kineski zid nije ni blizu toliko visok i jak, ali je stariji i stoji i danas. A vavilonski zidovi su nestali. Ostala je samo pustoš. Jeremijine reči ostaju istinite do danas. Ne postoji ni metar vavilonskih zidova da je ostao netaknut, a njihov obim je u Navuhodonozorovo vreme iznosio najmanje 15 kilometara.
Vavilon nikada više neće biti naseljen. Biblija kaže da niko tu nikada neće živjeti. Čuveni vavilonski viseći vrtovi bili su jedno od 7 svetskih čuda staroga sveta. Međutim, Isaijino i Jeremijino proročanstvo i dalje govori o zauvek napuštenom i nikada obnovljenom gradu. Da li je to prošlo ili važi i danas? Vekovima je Vavilon postajao manji i manji, sve dok jednoga dana nije prestao da postoji. Prema jednom stručnjaku, oko 290. godine pre Hrista, Vavilon je ušao u posljednju fazu svog propadanja i u vekovima koji su sledili značajno izgubio značaj kao i stanovnike. Vavilon i njegovi stanovnici odavno su nestali. Vavilon, dakle, ostaje napušten i nenaseljen, uništen. Sadašnji posetioci će također moći da vide modernu palatu izgrađenu u delu koji je pripadao starom Vavilonu. Izgradio je Sadam Husein 1980. godine. Kako je sebe proglasio Navuhodonosorovim potomkom, počeo je ponovo da zida stari Vavilon. Čak je i oponašao Navuhodonosora naloživši da se njegovo ime ugravira u opeke kojima je zidao grad. Na mnogima se vidi tekst: ovo je izgradio Sadam Husein. Sada je Sadamova palata uništena, nenaseljena, bez jednog celog prozora. Američke trupe su je u vreme invazije 2003. godine kratko koristile kao vojnu kasarnu. Opeke koje su Sadamovi radnici koristili za rekonstrukciju drevnog Vavilona počele su nakon 10 godina da pucaju na pustinskom suncu. Još jednom ponavljam, Vavilon i njegovi stanovnici odavno su nestali. Vavilon, dakle, ostaje napušten i nenaseljen, uništen. Ostaje da vidimo da li će se i treće proročanstvo vezano za Vavilon ispuniti, a ono glasi: da li je Vavilon bio izvor ogromnog blaga? O tome govorimo naredni put.